yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. G1 Solimakamo Evitra channel, G1 Solimakamo Evitra presenter. Amukela ka channel leyi nga number 1 ku hundza ti channel hinkwato leti mi ti tivaka hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Swilo swa xiyimo xa le henhla swin'wanyana mi tiseriwaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha hi leswi. Ni rhandza ku khensa vanhu lava nga ku subscribe. The way ti-subscribers ti pfelela ku hi kona aka channel ya mina, ni za ni twonga ku va na swilo swi ti pfelelisaka. However, halaka ti-membera vanhu a va le ku joyineni. Loko a swo endleka aka more than 108,000 leyi nga kona yi nga subscriber aka channel, loko at least 8,000 liya a ku ri ti-membera leti nga joyina channel hi 20 rand ntsena, swilo swi ta va swi kha swi famba kahle. But ho tshemba ku loko nkarhi wa right wu ta fika mi ta va mi kha mi joyina channel leyiwani. Rhandza ku congratulate ni le ka channel ya Mhayibaba ku va yi fikisi 26,000 wa ti-subscribers. A nga ri nchumu Mhayibaba, like a ku va na nchumu a nga rhanga duma hi xona ivi a kota ku ya pfula channel se ivi hi ku hi n'wi tivela koho kwalaha ka YouTube channel yaliya, na mina ni n'wi tivela kona kwalaha ka YouTube channel yaliya. Mara hi ku tirha hi matimba, hi ku tirha hi ku tinyiketela, u fikeleli la a nga fikelela kona. A swi olovi swilo leswiya, ni chava ku vula ku a swi koteki ku u ri munhu ntsena wa Mutsonga i tirha i za i fika laha a nga fika kona. A swi talangi ku mi nga ni kuma ni kha ni njekisana na munhu, a swi kona. In fact hayi ku a swi talangi, mi nga ni kuma ni kha ni njekisana na munhu aka social media, hi kha hi hoxana hi marito, hi kha hi lwa. Reason i ku the way xikwembu xi nga ni katekisisa swoho hi vutlhari, ni twa u nga ku swi ni endli ku ni gina ni va na pride kumbe vutikukumuxi hi ndlela ya ku se ni twa u nga ku loko no phikizana na munhu a nga ri ka level ya mina hi ku hleketa, ni ta va ni kha ni ti chicha xiyimo. So swi endla ku loko vanhu va ni sukela va hosta ti-live va ni rhuketela, ni nga phikizani na vona hi mhaka ya ku believe ku ni tlhari hi ku va tlula no ti twisisa mina n'winyi i manyunyu ku hi ku ni tlhari hi ku va tlula ni nga hlamuli, because loko no hlamula ni ta va ni ti chichi xiyimo. Ni rhandza ku challenge mihleketo leyi nga yi kulukumba ka mina, vanhu lava ni believaka ku va tlhari ku tlula mina, hi vona ni navela ku tikuma ni kha ni endla minjhekanjhekisana na vona. Se khombo ra koho vanhu lava va ku tlhariha ku ni tlula va hava nkarhi wa sweswo swo holova na vanhu, va ri busy ngo lava nga koho. Se swi endla ku se ni sala ni lo punavuna ni ri hava wo holova na yena. Ku i kota ku titwa ku munhu loyi holovaka na yena a nge le ka level ya wena, se wo va ku downgradeni wena or wo va ku ti chicheni ka ndzhuti. I twa hi loko mi phikizana ivi munhu luya i nga ti nghenelelisa ka njhekanjhekisana na yena a rasa. Xiphunta xi believe ku loko xi rasa i poyindi, ene loko u ri na poyindi ya straight hambi wo yi vula hi voice ya le hansi yi ta tshama yi kha yi twala aka vanhu va ku tlhariha ku la u bi poyindi. So xiphunta ku xi kota ku twiwa xa rasa.
ivi swiphuntakuloni loko swi twa huwa swi ku xi na poyinti. So mi a ni swi lavi ku phikizana na munhu na hambi ko va ku ri va lava va ku ni believer ku va thari hi ku ntlula, loko hi sungula njhekanjhekisano wo karhi se va rhasa ni vhe ni swi tiva ku hi mina a ni lo va value mara a va le ka level yona leyi a ni va veki ka yona, because munhu wa ku tlhariha a nga rhasi o vulavula swilo swa sense. So hi swona swi nga endla ku va za va endla xivuriso xa ku ri gogogo ra ku pfumala nchumu ri ba ngopfu huwa, i mhaka ya ku va swi tiva ku la loko ku ri empty la ku full. So hi yin'wana ya ti-reason leti endlaku ku ni nga tikumi ni kha ni endla minjhekanjhekisano liya. It's not like ku ni va ni ri hava xo xi vula, hayi ku ni va ni kha ni twa u nga ku tipoyinti ta mi a ti na ntikelo, no ka ni nga lavi ku ti waster or ku ti chicha ndzhuti. So n'wina mi ti vutisaka ku why ni nga kumeki ngopfu leswa swa ku un'wana yima laha ni yima laha se yi suka a ku ya xi n'wi ngheneleni na J1 xi busy na yena hi mhaka ku i rhangi a vula leswi na leswi na leswi na leswi se xo xi vuyi hi yin'wana xangu. Lexi xi endla ku ni nga swi endli sweswo i swivangelo leswi ni nga swi vula ku vanhu hinkwavo lava mi nga tshama mi vona va kha va vula swa bad ni nga njhekanjhekisani na vona, ni va ni kha ni believer ku mihleketo ya vona yi le hansi ka mina. So a ni lavi ku nyadza byongo bya mina ni byi yisa aka ti-unnecessary debate to phunta hi ku lava ku tsakisa vanhu ka social media. Fine. I'll do it myself. Ntokoto Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.